sa loosini goɗɗo a yiyatamo ñalorma jemma ñallalngal pewmo ka nder suudu o yalti o jongi 23 heures raɗo mbo ka suudu ma a loosini goɗɗo a yiyatamo ka quartier ka juulirde a yiyatamo ka peyra ka denna bo yaltimmo ka ma a yiyatamo hay hunde huwodiral jokkere enda a yiyatamo ka fi dina wolete pottimmo ka ma yaltimmo ka ma si ɓe wonali ka meɗen ko honto ɓe wonata ɓe wata wonirte ni ɓe yalta e nokkure nden awa ko enen attoto darade hiwa nokkureji men ɗi. La famille Jammeh Kissie woni e mon fop waccalela hakke ko joni ni mi yo video ɗo no circula ka réseaux sociaux sabu ɓe cheikh ɓe men ɗo no maki que c'est-à-dire si a losini goɗɗo ka ma so tawi on ɗon a yiyatamo maɗum o yata ka juulirde maɗum o yata e jama haray ko ya yaltimo ka galle ma kamɓe ko ɗum ɓe yewti ko avis maɓɓe on non mi yi polémique jano no e hoore yewtere maɓɓe nde mimi aralɗo fi contredisugol ɓe ko question ji tumi mi arata e mum o fait ok gandal no gasara ɓe ɓuri lan faamu kadi no gasara ɓe ɓuri lan woni ɓawo kamɓe yewti hara no woodi piiji goo enen kadi ko ɓeyditen e yewtere nden ma ko landutoɗen ɓe si ɓe wawi yiide ɗum ɗo ɓe réponday haray ngu maako maɓɓe ɗo est ce que ko Allah won daali ɗum ɗon est ce que ko Allah won daali si a loosini goɗɗo ka ma so tawi o rewata Allah o rewatamo kanko haray ko ya yaltimon ɗum ka galle par ce que hay Allahu taguɗen on himo joni en ko ɓente kon la liberté de choisir ko ɓente ko libre arbitre c'est à dire mo ɓeeno mari choix est ce qu'on va bien est ce que ko question ara noon non est ce que ko Allah won daali ɗum noon de deux est ce que nelaɗo kanko o jaɓatano kawtirde ma o wallititano ko ɓe rewata ɓen Allah par ce que cheikh ɓe men mbuyi waji ken ɓe ni won nelaɗo ñande goo hari debbo yummirawo ino seppude ino rondi dongal o fotti e nelaɗo on debbo nelaɗo ƴetti ngal dongal jaɓanimo yummirawo kefero nelaɗo e o yummirawo yaadi ha ka yummirawo welti moƴƴa inni baba hiɗa wondi e nedi wi min kadi lam mari komi waajo ma wo goɗɗo goo no ardi ɗo e dina ina wiyeteɗo Muhammad wo ko kanko woni haɓude hande dina ka tawruɗen kammaɓe men ɓen haray mi jeejima mi torikema wota a jokku on ɗon après nelaɗo maaki on Muhammadujo ɗon ko min woni on Muhammad wo sabu nden moƴƴere sabu ndin nedi Muhammad ɗon ɓe yummiraɓe ɗon silmi est ce que enen ɓe julɓe hande wona exemple moƴƴo duwaɗen adoptude enen julɓe ɓe est ce que yiɗen duwa rejetude kala mo jaɓaali dina kam par ce que so tawi goɗɗo mo jaɓaali dina a rejetimo ko honɗum on ɗon o ñawatama o yaha ka ɓe wiyata heferɓe par ce que wona ɗo joni mo wari hande Europe ɗo ɓere ɓe ake yama ɓe wallitoma piiji buy
yaha e leydi arabe wiitiɓe julɓe ɓe accitirama ni ma ɓe landoma ka julɗo kana a julɗo ene hande ɓen portoɓe e ɓe wiitiɓe julɓe ko homɓe jogiti comportement moƴƴo mi sikki ko ɓen hande wiyaɓe heferɓe ko ɓen jogiti comportement moƴƴo wattane hila fota ɗon andi gande ɗen ɗuuɗi mawɓe ɓen aranɓe ɓen nos ancêtres hay kamɓe ɓen ala e ɗum ɗo ɓe ala gande boyi kono ko ɓe jogitino ko hino selli ɓe alano gande boyi mais ko ɓe jogitino ko selli koko kelɗi hande extrémiste ɓe boyi no woodi beaucoup d'extrémistes e ɓen extrémiste ɓe ko ɓe no financude ɓe ko américain ɓe ɓen surtout les wahhabistes c'est-à-dire création Amérique c'est-à-dire nden fedde ɗon les wahhabistes là si on daari on tawi probléme ji ɗin fof hande e monde ngo kamɓe le tero ko kamɓe kadi woni allié wonɓe ɓen warde julɓe ɓen hande c'est les wahhabistes maintenant on vidéo après cette vidéo débat entre des comment dirais-je arabe yewtude fii ɗum ɗon on réalité ɗon e o chaîne mo wiyata Al Jazeera jentoɗo moƴƴa fii on faamu kisi jama o wattana liiɗa jangay ko jangi o mino ɗo e bouquin mum mi ɗaɓɓiti on bouquin ha mi ronki mo yide hari ñande ko mi wadde ni débat min jooɗi de capajo holli men no windi noir sur blanc comment ayɓe islam ɓe infiltré dina islam ka c'est à dire ɓe immino yimɓe boyi yo naatu ka dina pour apprendre la religion ɓe janga dina kan ko non objectif ɓe non ko jangugol dina kan ɓe ara ɓe winda juste pour nous diviser pour créer des zizanies entre nous des mensonges hande ko ɗum jama on ɓuri fiɓade e mum ko ɓeyata ko les hadith est ce qu'on famille donc e ɓen noon woɓɓe nina ya plus de 2000 personnes ɓe naadi e mum e dina kam ɓen ɓe jangi ɓa woɓɓe ari ɓe découvri vérité on ɓe wonti julɓe woɓɓe maɓɓe feƴƴini woɓɓe maɓɓe arti respecti nelal ngal ɓe nelano ngal natugol janga infiltra piiji ɗi donc ɓen mbaɓe ari ils ont appris beaucoup de choses ɓe jooɗi ɓe winda so jangi hadisi go ma ɓe janni on piiji gono ton ko ɓe innata nelaɗon ko no wurirno marɗo hakkille hay jentiɗa anda ɗin non ko fenade oui ɓennama nelaɗon ko à l'âge de 6 ans jombiri nene Aïcha hakkude mo Allah est ce que marɗo haqqil no jaɓa ɗum ma ɓe inna on o julɓe ɓen divisé en 71 parties et pourtant enen en jaɓude ɗum c'est pourquoi kala ko hande kala ko créi jijani e probléme entre dina kan enen acceptude eɗen acceptude parce que en yino windi pourtant na Allah yewti ɗum c'est des fantômes c'est à dire en yi tout livre ji no windede e hande julɓe ɓe no wartidirde no yennidirde hande iraniyeɓe ɓe no warede ɓe ɓeya julɓe to no ennano o shiyaɓe hande ayɓe dina ɓen ɓe arde ɓe wiwa e leyɗe julɓe yataka julɓe hande Arabie Saoudite no bombardude Yemen no bombardude Arabie Saoudite
est ce que ayɓe islam me heɓali gonga joni no iyakade julɓe hino puusa luttuɓe ɓen c'est à dire yo puusa yimɓe ɓe yo año luttuɓe ɓen wi ko kala mo jaɓali dina ko honno yimɓe ɓen approchirta e dina Allah kan non Allah yewtali en ɗum nelaɗo on ma kaali ɗum nelaɗo on haysika a kefeero o moƴƴotono e ma on mo yaltinta ɗon on mo raɗotoɗa ɗon sa rapprochike mo par ce que enen ɗo fof woy na probléme jigoti marɗe yawgol jama na mo bewata yaade jama ina mari feere kala jama wiyaɗo a ittay e oɗa o ala feere kono jamaji ɗin fo o ittugol ɗum ɗo itta ɗum ɗo itta ɗum ɗo on sigodi ko programme goto marɗo buyno ɗo ala yaade jamaji ɗon sikkude ɓe ala yaade jamaji hande ɗon sikkude ɓen ɓe falaka yaade kamɓe jama o na réalité goto jogiti mi sikki goto e men ala droit ñaagugol luttuɗon kala ko wawɗa wallude bani adama on ko ya wallumo ko jikkuma on puusatamo kanko wawugol wama kono sa wikkike goɗɗo par ce que on ɗon hino boni haray anna e dina kan fiɓiɗa yaraɗo noon ñawugol ko juste beru embere min komi ii kon komi andi kon mi ari yewtugol ɗo donc jama o no wawi kadi yewtude ɓe par ce que ko yewtere ɓe yewti no hara yen naali hoore nde nafata haray a bonnanta nder salut